Katlholo e arogantse setšhaba ka bogare fa ba bangwe ba itlotlomaditse jaaka phenyo ya tsamaiso ya molao, ba bangwe ba botsoloditse mosola wa yona. Le fa go le jalo, se ga se bokhutlo ba moporesidente yono wa maloba ka ntlha ya fa ba bueledi ba gagwe ba tlhatlhetse boikuelo kgatlhanong le katlholo. The legal team of His Excellency President Zuma has just delivered its application for leave to appeal in terms of Section 17 of the Superior Court Act on the grounds that the judgment is clearly wrong and there are strong prospects that the higher court will come to a totally different conclusion. Kgotlatshekelo ya tlhotse gore tshwetso ya mokomišenara wa maloba wa ditirelo tsa kgopololo Arthur Fraser ya go neela Zuma parola ka mabaka a boitekanelo ga e ka fa molaong ebile e nyatsa boto ya parola ya kalafi. Moatlhodi Elias Matojane a re ga go sepe se Fraser e ikaegileng ka sona se se totobatsang gore Zuma o lwala tota mo goreng a bo a neelwe parola. Se se bakile gore DA le setheo sa Helen Suzman Foundation le ba bangwe ba gogele tshwetso eno kwa kgotlatshekelo. Obviously, we're very happy. Obviously, it's not a good thing that somebody goes to jail, and it's not something to celebrate. But I think what we can celebrate is the fact that the rule of law has been upheld in South Africa and the principle of equality before the law. And I think the judge's findings were scathing of the conduct of Mr. Arthur Fraser and very clearly set out how this was a deal done because Mr. Zuma was connected with people within the ANC. And I think it's a very strong message that's gone out that all are equal before the law. And it doesn't matter if you're a former president or an ordinary citizen, the rules will apply equally to everybody. Arresting Zuma is nothing but political revenge. If the law must serve a purpose of rehabilitation or bringing order to society, what is the purpose of arresting Zuma again? How is Zuma a threat to society, or what need is there to rehabilitate him? It's malicious use of the law. The point is that he must be corrected. And in this case, it looks like there is a clear mandate to punish as opposed to correct. Kabagare baagi bangwe ba kwa Durban ba re ba tshongwa ke gore fa moporesidente a ka tshwarwa go ka nna ganna go a runya dikhuduego gape kwa KZN. Tshwetso ya go ikuela kgatlhanong le Zuma e ka ya gore Zuma ga ne a ya kgolegelong go fitlhela kopo eo e rediwa.